Aha. ri va ra tshimta ndhuma swinene la misaveni ngopfungopfu Afrika-Dzonga risimu leri ra tatana Jonas Gwangwa risimu ra kona ri thyiwe tani emaxhoseni risimu ra kahle vingisera munghana Lona FM ri nghenisaka nongonoko Afrika wa vulavula navutlha ku ri siku leri ra vu-28 ra n'hweti ya Hukuri lembe ra 2020 ntlhanu i siku leri lava nga na mali va ri vitanaka Black Friday hino ro fana na tolo ri ta fana na mindzuku ri ta fana na vhiki leri nga hela lava nga na mali hayi va swi vitana Black Friday namuntlha va tsakile va kha va ya hala na hala va xava ndhawu leyi rihanyo yi kha yi lemukisa ku loko mi xava swakudya mi languta ku swi le ka xiyimo xa njhani hi ku swi nga endleka mi kuma ka swi le ka xiyimo xa kahle xa ku swi nga tlhe swi ya tshama tin'hweti na tin'hweti le kaya ma vo mhaka ko se ti-Black Friday teteleto mi xava na swipedi na mbewu i ndlela yaleyo se leswi nga le ku endlekeni mi yingisela munghana Lona FM mawaku n'wina mi nga na swa n'wina kambe ke a hi mhaka ya mawaku ntsena swi fambelana na ku vanhu va tirhile loko vanhu va kha va tirha va kota ku va va hetelela va xava va va na mali va ya xava ku tirha kumbe ku ti tirha hi ndlela yaleyo se swi vula ku na n'wehe tanihi vaaki na swi tiva ku na lava nga ha mintirho kambe xivutiso ku ta va ku loko mi ri ha mintirho mi endla yini ma ringeta ku tindlela swintirhwantirhwani swin'wana ke ma ringeta ku ya rhwalarhwala swilo mi ya swi xavisa futhi ke maphepha tinsimbi swikotelo sweswo se swin'wana swa timhaka teteleto hi ndlela yaleyo seke a hi foni ku hi fambisa ku kusukela sweswi ku fika laha ka hafu ku phela awara ya 12 ni lava hi vulavula hi tin'wana na tin'wana timhaka leti mi nga na toho kambe ti nga khumbi leti ta ku va economic freedom fighters ve le ku macheni va machela ku swi teke lembe ku nga se humesiwa xiboho hi khoto ya vumbiwa mayelana na mhaka ya voho ya timhaka leti khumbaku xiviko xa leswi nga humelela purasini ra khale ka leswi nga humelela purasini ra president ra Phalaphala se hi lava ku ta twa ku va ri yini se hi ta vulavula hi swona sweswo hi hafu ku bela awara ya 12 ku fika halaya ntsungeni wa awara yan'we hi laha hi nga ta va hi kha hi vulavula hi swona sweswo machi wo walowo ku ve na vumbhoni lebyi nga tisiwa hi nkulukumba Vusimus Cat Matlala byi tisa swivutiso swo tala kun'wana byi tisa tinhlamulo to tala se ta twa n'wina kumbe ri yini hi swoleswo na swoho hi bula hi swona hi hafu ku phela awara ya 12 ku ya kwele amahlweni hi ndlela yaleyo sweswi hi byeleni timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga kumeni na tona 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini mi khome tihi timhaka kwala mi nga hi yingisela mi ri kona namuntlha ku ri ra vuntlhanu ku tetana le ka Dingamazi leyi a ku ri na mhaka leyi ya hoyihoyi ya ku pfariwa ka pato ri pfuriwile tololo ku ri kha no hundza laha ni swi vonini ku se ka fambeka a ni tivi ku endleke yini hambi bazi ro ka ri nga ha ri kona kumbe ra ha ri kona hambi mathekisi mo ka ma nga ri kona kumbe ma ha ri kona a ni tivi ku hi swihi swi nga endla ku ri pfuriwa kambe ri pfuriwile pato ri pfuriwile ku ya hi le ka Ximangi kumbe le le Dingamazini ri pfuriwile kambe hambi swi tani mi yingisela munghana Lona FM 0860 002543 ni ku tisela nongonoko lowu ni ri la a studio 1 hi le Masingita Mall mphensa van'wana va ku pfumala na vuphelo bya mara ni mpela ku pfumala vuphelo bya mara kahle swikolo swi pfarile swi pfarile okay hayi a swi pfala swikolo ni vone vanhu vo tala va vadyondzisi ni nga hlangana na vona la molweni a ni tivi ku xi pfarile sa hi ku ti mikisera mina 0860 002543 a hi tekeni lo mikisera ro sungula eka nhlekando hi mi amukeleli ka munghana Lona Aye papa. mi pfukele papa Hi pfukile njhani papa? hi pfukile Botheta ku na mhaka leyi yi nga ku humeleleni man ka swiyenge swa mabulu mavona. ya U kuma ku ri wa inboxiwa especially ka liya ya buku ya
ya nhlonge liyani mayibona ngakho ibuku ya nhlonge ihambe ta kuyini maswona yale ya Facebook ya Facebook yabona wa inboxiwa laya loko inbox wa botete munhu loyi nga ta kumeka a nghena laya i ta ku hlahluva sweswi a ku hlahluvaku swona a ku byela ku wena kahlekahle ku na vanhu lava va ku rhodaku a wu fane i va i ri kule na vutomi bya wena ni kombela ku ni nga ku pfuna mina kombela u fonela nambara leyiwani hi kota ku ni kumeka ni hlangana na wena ni kota ku mi kha va ni ku pfuna ma vona mavhiki lama nga hela botete papa van'wanyani va kumeka va hlangana na xiyimo xexo swa ku va hlangana na vahisa lava ka Facebook loko va tala hi hlangana na vahisa lava ka Facebook va gine va byela ku tana na mali yo ringana 5,000 ta kota ku khongelela ku mali ya wena yi kota ku kumeka va yi tala va hlanganela na churena ma vona loko va hlangana na churena la Soweto va vuye va teka papa lava famba na vona ka ntshevo yin'we la kona kwala kusuhani na churena va ku okay no it's fine sa tipasa ta wena u ti veka asayitini na mali i veka asayitini u ta haleta kumbe kha ri va khongelela ma swi vona vahisa vambirhi va kumeka va karhi va teka mali hinkwayo leyi nga ta na nkulukumbalwani va n'wi siya na mpahla liyani ya yena mpahla ya yena va kumeka va yi teka na yona hi mhaka ku ri mpahla leyi kumeka va yi durhanyana ma swi vona va n'wi siya na mpahla liya ya ku mbala hi vanhu vo huma va kereke ya mamuslima a ngo va ta na yona mpahla liya va n'wi siya a mbala mpahla liya so hi loko va lava ta n'wi khongelela va n'wi nikile va ku mbala leyi ta kota ku khongelela mbala leyi kota ku khongelela mpahla ya wena hinkwayo yi vekile na swipati swi vekile mali ya ate na mali yo ringana 5,000 i kume kha va yi famba hinkwayo hi botpet so ni kombela ku na mina mhaka leyi kume kha ni hlangana na yona a yi hlangana na straight a ni pfumela se pfumela leswiwani na tikuma ti-SMS to vula ku na hlahla yikulu ku ba ngopfu okay but ni mi twile ku na va mavhengele ve ri hi xavisa lani khesile tlhelo rero a hi tweneni van'wani ku vona va ri yini kambe sweswo andzaka leswi Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Matebula musumbhunuku ku fika ra rintlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM makomba ndlela ntiyiso miyingisela Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula nongonoko lowu u nga hlawuriwa ka minongonoko hinkwayo leyi vengi ya vulavula ka minongonoko hinkwayo leyi venge ka vulavuriwa Alipopo a Mpumalanga hi wo wu ri woxe wu nga hlawuriwa Afrika wa vulavula se mi swi tiveni ku loko mi tshika mi ba riqingho mi hlawula nongonoko lowu ku va vulavula ka nongonoko lowu mi vulavula ka yin'wana ya minongonoko yo hlawuleka swinene leyi phikizanaku ka minongonoko ya ku vulavula ka yona ya lembe eka masagwadi ya timhaka ta swa xiyanimoya ta mi byela ku swa rini kambe mi le ka nongonoko wun'wana wa xiyimo xa le henhla ngopfu a khensa loko mi kha mi hoxa xandla hi ndlela yaleyo ku fana na muyingiseri loyi a landzelaka sweswi hi twa ku hi angula kwini mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani na ku mi xomisa Pheko Mpfukela hi pfukele hi nga vona papa pfukile mami mi tsakisiwa hi loko mi vulavula mi katsakanya swo karhi mi hetelela maku hinkwaswo mi ku fu so loko mi nga ndlangi ku fu swi nga hetisekangi ku ya hi mina no no a ku na swo biha n'wana mani ni kombela ku nghenela leyi na ku yi twa ku mahungwini sweswi ya vara 12 va ngo Duduzile Zuma hambi ri ku na Sambudla kwalaha xikarhi ka swivongo swa yena i tshike ntirho so a swi ni hlamarisi mara a ni swi tshembi ngopfu loko ni ku a swi ni hlamarisi i mhaka ku sweswi i tikomba a ri ndilweni ene ndilo leyi a hi wun'we i switiko swimbirhi ku na lowu a nga khoto ku na swehlo leswi se ku nga pfuriwa nandzu hi timhaka leti hi twaku ku i traffic vanhu va ya a Russia loko ni ku a swo ni tshembisa ngopfu Botshead i timhaka ta ku hi ku ya hi mina laha ni nga tshama kona na swi tiva ku ka vandla leri a nga ka rona ra ka vona leriya ra papa yena na yena na lavan'wana va ka vona swi ndleka hi ku famba ka minkarhi loko swi tikomba mhaka leyi yi kumeka yi kha yi tsana ku nga ha rasarasiwi hi yona a vuyela a palamende leyi court of sweswi i tshike ntirho mhaka ku vo tilawula maendlelo ya swilo
va ndyangu lowuya endzeni ka phati liya. So kambe hikokwalaho ka yini mi ku vo ti lawula va ndyangu liwa eka phati liya mi fike njhani kwalano? ni fike hi timhaka ta ku swikombiso swi kona ku vo ti endla hi ku rhandza. Loko mo tsundzuka leswi kulukumba Swivambu a nga sukisa swona, kumbe na loko a ha ri kona endzeni ka phati liya kotwa ku a nga kumani na yena sesi loyi, ene dyambu a ri nge peli, kavula a ri n'wi pelelangi nkulu wa munhu u kumeke a phula byi hola sweswi laha a nga kona. I mhaka ku va na vulawuri bya phati liya, ene i ta vuya, mark my words, i ta vuya loko nkarhi wu kha wu famba. Ko va ku himamisa titiwi leswiya swa ku munhu i tshike ntirho, o lata ku vateki va mahungu va nga ha n'wi rhaseli ngopfu hi mhaka ku i ta va a nga ha ri xirho xa le Palamente. Na ha ri ka timhaka ta phati leyi, muhaxi wa mina 2021 July, n'hweti leyi na mina ni nga velekiwa hi yona, a hi nge pfuki hi rivali na Afrika-Dzonga hi mhaka ku a swi sukela ka timhaka ta ku loko va Zuma va ku va khomini va va yisa a xitokisini. Leswi ni lava ku swi kombisa ka nhlikani wa siku ra namuntlha i timhaka ta ku ku pfa ku vulavuriwa hi timhaka ta leswi vuriwaka coup d'etat, ku vutla mfumo. Vanhu lava va nga yisiwa leyi a Russia a hi timhaka ta ku va fanele va vuya va va ti-bodyguards. Swi kona xikongomelonkulu lexi xi nga kona xi nga ku swekiweni. Loko ku ri ke ni President Ramaphosa va ta kumeka va ha ri president hi mhaka ku leswiya hi nga swi vona hi 2021 i xikombiso xa makungu ya nkulu wa munhu. Nkulu wa munhu kombela ku ka ni nga n'wi nyiki vito mo tiva ku i nkulu wa munhu hi mhaka ku a nga swi tsakeli ku kumeka President Ramaphosa a ri ka xitulu lexiya i tandla xin'wana na xin'wana ku kumeka a kha n'wi frustrata a hetelela kumbexani nkarhi wa ku a huma a xitulweni a huma wu ze za wu fika. So i matshalatshala lama nkulu wa munhu va nga ku ma ringeteni va ta matshalatshala hinkwawo. Kulukumba Sezo Mchunu va swi vulini ku ku na paramilitary yi nga busy a KwaZulu-Natal. Tolo Cat Makala i tshekelele timhaka ta ku swilo leswi nga ku humeleleni i mhaka ku vanhu va rixaka ra MaZulu va le ku holoveni hi xivona. So hi fane swilo leswi hi nga swi tekeli hansi, mara intelligence ya hina no pfumela ku yi ta swi xopaxopela yi kumeka yi swi pfala kumbexani yi lwisana na swona swi hela. Hi nga voni mpfilumpfilu a tikweni ra Afrika-Dzonga hi mhaka ku loko nkulu wa munhu va ha ri kona va nge se ra bakiti ku nge vi na kurhula ngopfungopfu ka timhaka ta ku kumeka President Ramaphosa va kumeka va ri xitulwini lexi va nga ka xona. So hi leyi namuntlha ni nga ta yi kombisa ku a nga himamisi titiwi Duduzile hi mhaka ku leswi a ngo yi tshike ntirho o lava ku a yimenyana tlhelo a vona ku moya wu bela kwihi. Loko moya se wu bela tlhelo leri a lavaka rona i ta kumeka ku susiwa munhu un'wana a Parliament yena a vuyela lahaya nkarhi wun'wana na wun'wana swi ta endleka sweswo. ni mi twini a khensa swinene tlhelo rero muyingiseri 25 minutes ntsena ku bela awara ya 12 nakona ku eAfrika wa vulavula mavonelo ya n'wina hina tanihi xiticha hi geni helo a hi amukeleni un'wana muyingiseri lo nhleka khalanga mpfukeni hi pfukele minjhani papa ipfukile xikongomelo a hi nduma no la ku lemukisa ka vachayeri va titiraka especially lava nga a Joni na le Pitori ku na swithuthuthu swi kumeka ku swi kha swi famba swi va swi kha swi tirhisa ku titiraka leti mi va ku mi kha mi famba hi tona ti layichi yini and then mi ta yimisiwa hi maphorisa even then va tirhisana na swigevenga swo karhi ma swi vona so hi na ti-case to hlayanyana xihehlo xexo xi kulukumba ngopfu n'wina mi swi kuma kwihi sweswo ni tirha aka xona xiyenge xa vuchayeri so ku ni tidirayivha to tala ta hina ti hlanganaka na swona lama gondweni so no la ku lemukisa ka lava mi kumaka ku se vanhu lavawani vo ti endla maphorisa kumbe vo va maphorisa ni sure ku van'wani va vona i maphorisa because mi yimisiwa hi xithuthuthu lexi munhu wa kona a kumeka ku ambali uniform ya xiphorisa and then a famba hi xithuthuthu xexi xo brandiwa hi ti-branded ta maphorisa malama nga kona kwala mujoni ma swi vona so loko a ri busy a ni ni vuli mhaka ku mina na n'wina hi fanele hi swi tiva ku ho hleketelela kumbe i ntiyiso na ku va ku ri maphorisa kumbe ku va ku ri vanhu lava ringeta ku tindla maphorisa
ni nga pfumala vumbhoni kwalani a ni sure a ni sure ngopfu kambe hi ku languta kunene va vonaka va ri maphorisa lava nga nawini hi ku langusa kunene va vonaka va ri maphorisa lama nga nawini kumbexani siku rin'wana se xithuthuthu lexi xi mi yimisa xithuthuthu lexi xi yimisa tiraka ivi ku endleka yini xi yimisa tiraka ivi a fika a kombela layisense leswi swi nga endleka ka one of our drivers ka ti-branch teti hi kumaka ku hi ka hi tirha ka tona va fika va n'wi yimisa and then va kombela layisense u n'wi nyiketa layisense a jika a langutisa disk ivi a nghena a hasinyana ka tiraka u ta ku vitana hi vito a ni wa khomela layisense ra wena ku vitana hi xivongo xa wena then loko ivi a ku mathebula a ku ta vona license disk ya wena na chivi la a swi hlangani loko ko rhama u kha u langutisa laha hansi laya ku va ku ri na vanhu lava va kha va humelela ku kwalano then xithuthuthu lexiya xi kumeka xi va xi kha xi baleka hi ndlela yaleyo hi vanhu se leswi va endlaka swona va teka ndzhwalo un'wana wa muchayeri wa hina vhele a lahlekeriwa na hi vutomi so no la ta lemukisa and then na ku nkarhi wun'wana loko mi tshika mi va na va xiphorisa mi va vutisa ku loko no yimisiwa hi maphorisa and then ni va ni kha ni suspecta ku ri a hi maphorisa ni nga swi endlisa ku yini because nkarhi wun'wana kona ku va u nga yimi u tikuma u ri na ndzeni nkarhi walowo wa swi vona a ni ngo mara kambe sweswo ku vula ko va nga ni tivi loko mi kha mi famba hi ti-freeway ku swi endlisa ku yini kambe lomu kun'wana ka vuriwaka loko i nga tshembi ku i maphorisa famba exitichini xa maphorisa xa le kusuhi na la i va i ri koho se no ka ni nga tivi loko hi famba hi ti-national road ku kona swi endlisa ku yini na ku loko wo ve khi famba ndhawu leyi nga yi tiveki ku maphorisa ma le kusuhi hi ta swi tivisa ku yini na swo swin'wana swa eyi ya ka ku tiko leri ra n'wina na rona mani ayi ku bihini botpet ku bihini swinene titiraka ta hina mo especially hina hi belaku hi kebulu a hi le nghozini a hi safe ti khutiziwa ku fana kahle ti khutiziwa ku fana leswi swi vulaku ku vala lava n'wina ma va tiva ku na vanhu lava nga tiyimisela ku mi tekela tintambu ta n'wina khombo ra kona i ku tin'wana ti brandiwangi ku ti la xiyini mara va kumeka va kha va swi tiva ku leyi tiraka yi va yi ri na 1 2 3 ku na munhu kwala ndzeni ku na munhu kwala ndzeni o teketelela hi swona ni khense ngopfu boti wa mina na khensa swinene i mhaka yo tika swinene leyi mi yingisera yi vulaku kambe ma swi vona ku na munhu swikodaka kumbe na hembe va ka yini hayi kho a ni hembi ku na munhu laha ndzeni loko yi nga tsariwangi ku leyiwani i ya yini yi rhwele yini ivi vanhu va swi tiva ku yini na yini ku na munhu laha ku na xindodzi kwala ndzeni kambe hambiswiritano mingisero munghana London FM ya hafu kupela awara ya 12 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi ta ri hi ku tisela wena chick suka masingita mall hi le Giyani a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va ya yimise ku yini hleketela ku va ha vona tatana Hlulani Fanuel Magaisa banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula inongonoko Afrika wa vulavula ka munghana London FM makomba ndlela hi ta ka wena hi ri Giyani 23 timinete kupela awara ya 12 ntere mphensa lani nga kola vanhu va tikota man vanhu va tikota mina mi naveli na se tata timhaka va ka hina mi swi twini hi laha a ku vulavuriwa hi koho loko swi ta ka timhaka ta Madlanga Commission na ad hoc commission leti ti-commission timbirhi kumbe tikomiti timbirhi leti ti nga le ku languteni na timhaka leti ta swihehlo leswi nga tisiwa eka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwana seke hi lava ku ta twa na le ka wehe mingisero wa mina kwalaho u nga va ku kha u yingisela ri kona nhlekani lowu leswaku we hi ku vona ka we u vona ongeti ku fika sweswi u twe yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti a kha ku vulavuriwa ha toho vhiki leri na hi laha munhu wo fana na tatana Vusimos Cat Matlala a nga vulavula ha koho hi ndlela leyi nte loko ni kha ni yingisela tolo ni vona mani Breitenberg va kha va tisa milandu leyi yin'wana ya yo yi nga herisiwa hi mhaka ya ku va ku susela malembe ndzhaku ku tshova ku kumeka i ri na nhundzu leyi nga yiviwa timhaka letiya ta ku tekela lava fambisaka mali sweswo swa ku taniya se
hi le Afrika-Dzonga la se n'wina mi twe yini mi vone yini ka mhaka yeleyo ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka yona hi ndlela yeleyo kasi va economic freedom fighters ku nga EFF va le ku tekeni kumbe va le machini namuntlha ampfuleni machi wa vo wu susumeta hi ku va ku ri na timhaka leti ta ku va yise nandzu wu za wu fika khoto ya vumbiwa laha va nge ri hikokwalaho ka yini ku nga humi xiboho xa leswaku khoto ya vumbiwa yi kume yini hi minjhekanjhekisano leyi nga hetelela yi va koho va nge ko va xikombiso xa kahle xa ku ongeti president va nga va ri henhla ka nawu kambe a hi twi ku angula ku yini sweswo swi vuriwa hi xitatimende lexi nga humesiwa hi va MKP va MKP na vo va humese xitatimende va kombisa mhaka yaleyo ya ku hi ku ya hi vo va swi vona ku ongeti ku nga va ku ri na ku va president Cyril Ramaphosa va ri henhla ka nawu n'wi mi ri yini nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860 002 543 hi ndlela yoleyo a hi ku tweneni minxeromeko timhaka leti mi angula ka toho mi ku yini ka nhlekani lowu ku fika laha ka awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na mutivi wa nawu ivi hi hetelela hi twa ku letin'wana timhaka ti nga va ku ti ri koho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu lama nga koho ti ta va ti kha ti fambisa ku yini namuntlha loko ku ri ravuntlhanu ku te tani a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula eka xiphemu lexi xa nongonoko hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani swi tikomba ni eswo tinkunu van'wana va vahaxa va khala va vula ku tibathini leti va ku tinkunupu leti ya kambe swi tikomba nge tinkunupu leyi a ni nga khomangi yona kambe yima ni amukela loyi enhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene mpfukeni botet hi pfukele minjhani buti wa mina porque a ni la ku hlamula leyi ya madanga commission botet xivutiso lexi ni nga na xona ni hleketa nga ku xi nga hlamuriwa hi mutivi wa nawu leyi nga ta nghena after mahungu sweswi a 1 o'clock i ku loko ku ri va ku munhu i lie under oath ane i tekeriwa xiboho after nkarhi wo tanihi kwihi loko munhu a fika a hembela eparliament a hemba hansi ka parliament ku fana na loko ku ndleka yini hikokwalaho ka yini mi lava swi ku tiva sweswo loko ri va tsundzuka loko tatana Mtsoni loko va ya court va te Brian Mkhosi va n'wi tivi right Brian Mkhosi loko a ya laya a ku Mtsoni na n'wi tiva a ni tirha na yena Mtsoni u ye laya Brian Mkhosi u ye laya a parliament ka Matlanta a ku a tirha as intelligence ya tiko va n'wi vutisa ti-qualification na a ku a nga na tona va n'wi vutisa ku tele u hembeni a hansi ka oath a pfumelela a ku a lava ku tiva ku ri munhu loko a hemba hansi ka parliament magoza laha tekiwa ku hayi wa khomiwa a nga khomiwi ku endlekela yini loko ri wa khomiwa u khomiwa after nkarhi wa tanihi kwihi hi xona xivutiso xi ringana xona xexo hikuva timpfula timbhoni tin'wana leti nga fika laha ka Matlanga na Abel committee siku ro sungula va loko va fika laya a vo flowa kahle va flowa but the second day swi fa va ka swi vulavula kwala ku ha ri swona so a lava ku xiboho lexi tekiwa ku va xihi na mithu hi swona botet inkomo sweswo mingisero wa Munghana Lonene FM lawa a va lota ku vutiseni okay hayi kambe hambiswiritani mi twile va 0860 002 543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela a hi ringeteni loko ri na un'wana laha hi twa ku yena angula a ku yini ka timhaka tihi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ani le ku kumeni a ni tivi kumbexana ku nga va ku na xiphiqonyana xi nga va ku xi endlaku hi swin'wana hi nga swi twi kambe yima ni sungula ku tani u nghena ekaya u ku ni ta n'wi komba u khome na xigwagwa u twa onge a swi ringananga u teka samboko u n'wi namulela u n'wi fumbutela nyumanyana wansati a nga endliwi leswi Munghana Lonene FM u seketela pfhumba ra 16 wa masiku ro lwisana na ku xanisiwa ka vana na vaxisati Munghana Lonene FM makombandlela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
loko hi kha hi vulavula hi kutani hi ku palamente ya rixaka loko holobye Sindisiwa Chikunga va kha va vulavula hi ku simekiwa ka 15 kumbe ka 16 wa masiku ya ku lwisana na ku xanisiwa ka vamanana na vana swin'wana swa leswi va nga swi kombisa i timhaka ta ku nghenelela ka maxaka va makhelwani sweswo ka timhaka leti ti khumbaka madzolonga ya le mindyangwini se xivutiso ku ta va ku ri ku lexi hi vutisaka xona namuntlha eka nhlekani lowu hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a ni kha ni ku loko holobye Sindisiwa Chikunga va kha va kombisa hi timhaka ta hi laha hi nga pfunaka koho ku lwisana madzolonga ku ya hi rimbewu na timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini swin'wana swa leswi va nga swi kombisa i timhaka ta leswaku tanihi rixaka hi fanele hi va na ku lemukisa hi va na ku teka vutihlamuleri bya ku loko hi ri maxaka hi ri va makhelwani sweswo loko hi tshika hi vona ku ri na swikombiso swikoweto milandzu ya mixaka lowu hi pfula kambe swi ta olova ke kumbe sweswo swi ta vheta swi endla ku va na vulala ku nyanya ku va na vulala na va makhelwani va nga ha hlamulani se ta twa n'wina kumbe angula mukini ta bula hi swona thwi ehafu ya awara ya n'we nhlekani lowu kambe sweswi a hi tweni ni ku mi vone yini loko swi ta ka timhaka ta commission leyi nga rhangeriwa hi Justice Madlanga mi vone yini eka timhaka leti ti fambelanaka na ad hoc committee leyi nga rhangeriwa hi xipikara xa huvo ya endla milawu laha mutshamaxitulu ku nga xirho xa palamende tatana Soviet Lekganyane se hi la ku ta twa n'we mingisero mehe eka timhaka toleto va economic freedom fighters na voho ve le ku kombiseni ku vilela hikokwalaho ka ku va va kha va vona ku ri na ku hlwela eka xiboho xa khoto ya vumbiwa loko swi ta ka timhaka ta leti ti khumbaka nandu wa le ka purasi ra president wa nandu wa purasi ra president ra Phalaphala sa hi ku tumingisero wa mina ku ri yini 0860 002543 a hi tekeni lowu mingisero nhleka hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Ahee mi pfukile Khalanga papa mina hi pfukile hi ngovo hi pfukile mi vulavula na Hlengani Rickson Mabasa la ka Makumeke ne ahee basi mina ni la ta nghena ka ya ka ad hoc committee ne ya lexi ni nga xi dyondza mina aka yona hi ku hlamula ka rin'wana hi ku angarhela ni dyondzi swin'wana ni nga swi vona leswi nga vulavula hi kulukumba Julius Malema loko a ka swi kongomisaka Vuskhet Matlala ku ri loko hi nga endli swilo hi tindlela letinene hi minkarhi yo tala ku tala ku humelela swilo swo fana na swo homboloka hikuva u nga ku hina vinyi a hi ti tivi ku hina vumani suka ku hi ya kwihi hi leyi ni yi langutelaka ngopfungopfu yo fana na liya ku ri nkarhi wun'wani swihomboloka atikweni vanhu vo pfala tihlo rin'wanyani va tumbela ku ve ni va kona vanhu lava nga ku va tirhiseni laha a swi nga fanelanga ku ri va tirhisa kona hi leyi ni yi vonaka ku ri loko hi kha hi twa leswiya xana hi ri tiko ra ka hina ri ya kwihi hi ku loko hi tshamile hi ri vanhu siku rin'wana na rin'wanyani hi langutele leswinene atikweni hi langutele swa kahle leswi swi nga tekaka nkarhi wun'wanyani swi hi veka ka xiyimo lexi nga xinene mara hi kuma ku vanhu lava a hi vona nkarhi un'wanyani hi va vona lava hlayisaka tiko va ri khoma hi ndlela leyinene hi vuhlayiseki bya kahle kumbe hi vuhlayiseki lebyi byi tshamiseka mi kuma ku hi vona lava nkarhi wun'wanyani va tumbelaka hi ritiwo hi kha hi kombetela vanhu van'wanyani hi ku a hi nge nkarhi wun'wanyani tatani Khalanga laha tikweni leri hi hanyaka ka rona hi hanya na vanhu va ku ta hi ku famba va huma matikweni mambe va lo mo kwala kaya swi ri ku swi vekisa sweswo va 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 hlayile ka vula kambe mi kuma ku hi tumbela hi vona kasi hi hina vinyi hi nga ku onheni tiko leri hina hi hanyaka ka rona na mithu ku ve tiko leri loko hi kha hi ri onha hi kutani ku nga va ku ri mhaka ka hi nga ri lavi kumbe ku na makwanga andzeni ka swona kumbe ku ke vutivi tatani Khalanga leswi mina ni nga ta swi veka hi leswiwani kahle leswi swi nga kona emiehleketweni kumbe emianakanyweni ya hina hi taleliwe hi vusweti bya ku va hi nga koti ku vona leswinene kumbe ku vona leswa kahle hikuva loko hi kha hi swi endla hi ri ku xana ri fanele ri lunghisiwa hi vomani va fanele ku va ri teka va ri veka laha ri fanele ku ri kongoma kona hikuva hina vinyi va rona hi kona endzeni ka rona mi kuma ku hi hina kambe hi hoxaku xandla hi endla swo homboloka endzeni ka tiko hi kha hi pumba van'wani kumbe hi lumbeta van'wanyana hi ku hi lava vanhu va kona endzeni ka tiko va tete tiko
kambe mahanyelo ma hina vinyi ma hanyeka ke ma endla swona ke ma endla leswi nga tshamiseka xana na metro yo mhaka yin'wanyani nkarhi wun'wanyani a hi tshikini ku tumbela hi ritivo hi humela rivaleni ku ri hina vinyi tiko leri hanyaka rona a hi ri rhandi hi rhandza leswi hi swi endlaku hina vinyi hina hi hexe a hi rhandzi tiko leri hanyaka rona hikuva tiko leri hanyaka rona ri na vumundzuku bya kahle ni vana lava va ha taku ka ha ri na switukulukulu yona switukulukulu duwe leswi swi nga swa hina swi fanele ku swi hanya endzeni ka rona hi laha ta pfumba vomani hi minkarhi yolowo fanele nametwa butirekiseni inkombo to mina khensa swinene 0860002543 nongorako i africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntirhi ku haxela wona twi kusuka studio 1 hi le Masingita Mall hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu vaaki va kha va tisa matitwele ya vona nomboro ya ntolovelo 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 aya amkeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ani nga pressanga kona kambe ke n'wina wa wu pfula ku xani moya hi le ku vulavuleni hi languta hi timhaka ta march lowu wu nga kunguhatiwa va economic freedom fighters va langutana na timhaka ta ku va khoto ya vumbiwa yi nga ri ku tekeni xiboho kumbe yi nga ri ku humeseni xiboho mayelana na njhekanjhekisano lowu nga va kona n'waxemu lowu langutanaka na xivilelo lexi xiyisiwa hi vona va economic freedom fighters hi ndlela yaleyo sweswi vengeri va seketeriwa na hi mavandla yo fana na va MKP hambileswi van'wani va henhlaku leswaku loko xiyimo xi kha xi kutani van'wani va va ri koho ku ri ka vandla ra president Cyril Ramaphosa lava nga le ku tirhanisaneni na mavandla lamakulu loko vo vona president Ramaphosa va nyizile laha xitulwini lexiwa etlhelo rin'wana leri van'wani va ta ku na rona hi ndlela yaleyo tsundzuka mutivi wa nawu hi bula na vona laha ka awara yan'we loko hi vuya mahungwini ya misava leswaku hi twa ku vona tanihi mutivi wa nawu va vona yini ka timhaka leti ti nga le ku endlekeni ngopfungopfu to khumba economic freedom fighters hi ta vhe va vutisana leswi leswaku ku hemba ehansi ka xihlambanyo ke swi ndlisa ku yini hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula 0860002543 imani basala ntarteka riqingho rero ndaka leswi Makatsi One Woman Show 20 December 2025 eMakuba Stadium 1921 December eRabali Stadium matikiti makumeka ikopi ticket Shoprite na Checkers i200 rand ntsena DJs Maphorisa na Kabza Zinhle Shinza Master KG Nomkebo Zikote Jazzworks na Chukutela Casper Nyoves Big Zulu Mizo Field Nelson Tibane King Munata Mawu Shebe Shante Janesh Benny Maingane This boy na Black Means also I'm singing the beat MC so means na Kagash It's so mixed Munghana Lonene FM nangana ko Africa wa vulavula i 12 timinute ete ku nga siba awara ya kahle 11 timinute ku nga siba awara yan'we awara yan'we mahungu misava lava ta ku hina mo tatana hlulani fanele magayisa hi ndlela leyo na swi ku na ntshamo lowu ngele ku yeni mahlweni wa madlanga na wo wu le ku yeni mahlweni andhaka loko u ta va u kungerile mi ta tsundzuka ku tolo a va nga ri kona hikokwalaho ka ku va tin'wana ta timbhoni ti nga tshamisekangi ku ti nga kota ku va ti tisa a ni ku ni ta kota ku mi twisanyana leswi nge le ku endlekeni kambe a swi olovi kahle la kambe ni ta yimani ni ku ni twa ku va ri yini a hi ringeteni nyana kambe. And did you ever get to know who are these people in terms of their names? I actually never got to know. I think the person with more information would be my staff officer. And I was actually shocked to learn that even the hogs were there. Because I asked myself, why? And apparently they came with cars and they were dressed in the overalls. And I thank God I was not there. I think I would have been really, really affected. But I never got to know for a reason that I believe that whatever they were trying to do, I knew I'm fine. I think that was my posture to say, I don't have to go search who are they, what are they looking for. If it's an investigation, let it go ahead. I respected that. You suggest in the paragraph that General Sibia had something to do with IPID and Hawks officers being there with whatever they were doing. I said there was a case registered, so I suppose
That's why I'm not sure why the Hogs were there, but as I say, my PA would be in a better position because actually she was in the office, I was in the Eastern Cape. And why do you say, or do you think that General Sibiya would have had anything to do with all of this? Because he was the one who had the case registered against my PA. So he's the one that had the case registered. Oh, I see. Yes, he's the one who actually went to IP to open a case on this matter. And the Hogs, and to the Hogs. I'm not sure why the Hogs were there. Okay, I suppose he will tell us maybe. Yes. All right, thank you. Thank you, Commissioners. And General, you covered the events of February and the text exchange there when you were asked to deal with that matter. So we'll just move on to the next topic, which is your attitude towards disbandment. At paragraph 56, you deal with whether the minister could unilaterally make that decision. Can you take us through your thinking? This requires us to go back to 2018 when the inter-ministerial task team was actually re-established because it was there before, and I think it had to be re-established in 2018. It was the ministers. Ralero ritu meritwako iram Lieutenant General Sintumude lava vangele kunikeni bumboni maelana na timhaka leti ti khumbaka hoyi leyi nga sunguriwa kumbe ndilo lowu nga layithiwa hi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ai wa swivona ku i xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko ngopfu loko ku langutiwaka timhaka ta matirhele ya matirhele lama ya langutaka timhaka ta swiyimo swa nawu eAfrika-Dzonga. Loko a vulavula ka timhaka ta swiyimo swa nawu mi ta tsundzuka ku ri ku na ntshamo na lowu nge le ku yeni mahlweni lowu wu langutiwaka ka timhaka ta ku ringanela ka Advocate Chauke ku va ka ntirho wa kumbe xivandla lexa xa ku va tanihi baba muchuchisi hi ndlela yeleyo. Se tin'wana ta timhaka leti ti muchuchisinkulu kahle ku ya hi laha ku tikisiwaka kumbe ku hehliwaka ha kona. Se wena u ri yini ka mhaka yeleyo na sweswo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona hi ndlela yeleyo. Kasi ku na timhaka leti ta ku vanhu va fanele va languta ku loko va lava ku hoxa xandla ka timhaka ta nhlawulo na swona swi na nkoka swoleswo tiyisisani leswaku mi ti tsarisela ni vilele ngopfu siku rin'wana loko ni ya twa ku wadi yi ri yin'we ya swi kota ku va na matiko ya 5 a swi koteki sweswo vukorhokeri ta yisa ku yini ku za swi va tani ku vanhu mile ku ti tsariseni ka amkona ka voters roll hileswaku ku na vanhu a va lavi ntirho a va ti tsariseli ka voters roll a va pfuni nchumu vanhu valava va kona a ku fanele ku viviwa nawu Afrika-Dzonga ku loko i la ntirho hi fanele vi ri koho ka voters roll hi ku swona ndzi nga ri van'wana vo lo heleketa van'wana ku va va hlawulela mfumo va heleketa lava a swi koteki swi lava mi ri ku tirheni va ka hina na n'wina mi hoxa xandla ku tisa mfumo sweswi ku ta nhlawulo wa mfumo wa miganga munhu a nga ti tsariselanga a nga la ku ya vhota a nga la ku tiva ku ta vanhu va nga ta phela hambi mo ka mi nga vhoti vanhu va ha ta vhotiwa ivi va fambisa tiko leri kambe loko se swi ta ka timhaka ta vukorhokeri a bya ha tisi swona sweswo hi ku loko mi tarise sweswo swi hetelela swi tisa xiyimo xo tika loko hi ta ka timhaka leti ti fambelanaka na matshamele ya swilo a migangeni ya n'wena. Se mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi a mi fanele mi yi languta tanihi vaaki loko mi teka swiboho swa ku ma vhota kumbe ma vhoteriwa kumbe swin'wana swo yelana na sweswo. Nomboro yaleyo 0860 0002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 na swi twisisa ku na vanhu vo tala va lava ku nghena van'wani va lava ku hoxa xandla ka leswi hi nge ka swona kambe a hi tlheleleni nyana katsongo hi ya twa ku Lieutenant General Hilda Nkosi Sinthumule va ya mahlweni va nyika vumbhoni hi ndlela yihi. I would be reluctant to state it as generally as you do, because there could be a unit
that has been shown to act in a most deplorable manner, and whose operations would just have to be brought to a halt immediately. I can't give examples. I'm not an expert in policing, but I would imagine that there would be such situations where there would just be no justification for that unit acting deplorably, as I say, to exist for one day, for any additional day longer. So I'm just saying perhaps you should not state it as generally as you do. And actually, I'm tempted to respond, because even if there's deplorability in terms of a team, there's investigations within that team. So maybe we can talk about combat members or whoever is involved. Just hypothetically speaking. I hear you, Commissioner. Yeah, but in that instance, perhaps Yes. there will be nothing stopping everything being transferred elsewhere. But that discredited unit having to come to an immediate halt. There's I still admit I'm not a policeman, but Yes. I just cannot, in my mind, discount that altogether as a possibility. I will leave it with you then, Commissioner. Thank you. The example that comes to mind is if the PKTT was at a political rally and they committed a massacre where tens or hundreds of people were killed, would it not be justifiable in such a case to say this unit can no longer exist, it should be disbanded immediately? Maybe in my mind, Commissioner, I'm trying to separate the members from the functions, because there are functions that are not necessarily attached to the members, but to a structure. So for me, I would remove the members who are involved. Let me use organized crime as an example. If members of organized crime are perpetuating atrocities to communities, it is not organized crime investigations unit, it is the member. So you remove that rot. And again, it's a process, because you can't just, there will be disciplinary criminal investigations, but there should be sustainability of the team and probably changing the team and putting people who are actually committed and responsible to fulfill the mission of that particular structure. And I think I hear your argument, but for me, I'm trying to separate the people. It's like now in the police, we are in this position. So you can't say you remove everybody from the police. You know, I think we have an obligation to serve. So if you remove all of them, there's going to be a gap in service delivery. And again, I think, as you rightfully said, the cases will be adversely affected. So I'm not sure about the immediacy. Based on my experience, I've never had a situation where something had to be halted immediately. And I hear your argument, Commissioner. Thank you. Ya, loko yingisereliwa switwa ku loko yingisereliwa switwa ku ya vele ku vulavuleni hi ku titshemba. Ni vulavula hi Lieutenant General Hildankosi Sinthumule lava va nge le ku nyikeni vumbhoni eka nhlekano wa namuntlha loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ti nga le ku endlekeni ka commission liya ya Madlanga. Va nge le ku kombiseni ka timhaka ta ku a swi nge koteki ku loko mi sungula xo sungula mi vheta ma ku mi xi herisa kwala na kwala hi ku ya hi va tlhe va tirhisa rito leriya va nge ri hi ku ya hi ntokoto wa mina. Loko mi zeme ku hi ku ya hi ntokoto wa mina loko ha dyondzisiwa xikolweni a va swi vitana block to critical thinking. Se vandla nga ha hleketi swin'wana hi ku ta va khe swi tiva ku hayi lava va vulavulaka swilo leswi va swi vulavula hi mhaka ku va na ntokoto. Se ve ri hi ku ya hi ntokoto wa mina a swi koteki ku nga yimisa xilo kwala na kwala. Ehenhla ka nhloko awara yan'we a yeni ni hetwa mahungu ya misava lawa nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kwalano vuya na mutivi wa nawu hi bulanyana ivi hi tatwa wehe ku angula ku yini ivi handle ka sweswo hi hafu ku bile awara yan'we lava hi bula se hi langutaka timhaka letiya ta madzolonga ku ya hi rimbewu madzolonga ya le mindyangwini hi langutana timhaka ta leswaku loko se xiyimo xi te taniya leswi ve nge hi fanele hi pfunana va makhelwani hi mangala a swi ngo to tlhela swi tisa vulala ke kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi ndlela leyi.
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Khalanga na vayingiseri mpfukile na loko hi ya hala ka phalaphala na president swa timali nyana ti nga kuma hansi ka mpete vayisa lava va nga khomiwa a va ngo bampepe mara vavala vo loyi ba hi ndlela yin'wanyana mina a ni tivi va kota ku gweviwa or njhani mara mupresidente va hina va fanele va teka vutihlamuleri vayisa lavayani a ku ri mabele ya mpempe a ni veri loko munhu hi vona swin'wana swa vukungundzwana hi fanele hi ba timpempe inkomu Khalanga. Vaxovi na mamalelo swa n'wina kwalana Botpet ku ya hi mina loko ni hlela mhaka leyi Botpet ya timhaka ta vukungundzwana bya lebyi nga kona bya va Cat Matlala ni quote message lowu nga vuriwa hi General Mkhwanasa Nhlanhla wa ku timhaka leti loko ti ta huma kumbe ntiyiso loko ku ta huma van'wani va hina hi ta tsandzeka ku swi mita leswi nga ta humesiwa ene i na ku chava ka ku ri tiko leri ri ta tikumeka se ri hangalaka kumbe se ku nga ha vi na ku va na ku tshukisela na mahlo hi ku loko ni languta leswiwani vona ingaku leswi EFF yi toyetoyelaku swona ku na swo karhi leswi nuhelaka ku na ndilo lowu swi nga humeseni ka musi la Botpet mi ta swi twa mi ta swi vona implication leyi suka le henhla ku tala nkoveni inkomu. Botpet minjhani vayingiseri laha tikweni leri Botpet vo Vosmos Cat Matlala va ha to humelela ku rhangi hi Magupta sweswi vo Matlala swa ha to humelela munhu kusuka ka ku tshama dayize Botpet a ya a nghenisa van'watipolitiki swikhwameni a va na timali Botpet a sukuseli kule ku phusha bara u kha xavisa mazambani ntsena u ta ze u fikelela laha u kuma ku se u chumana n'wan'watipolitiki u bakela van'watipolitiki vasati va van'watipolitiki machipisi loko va birthday hi makumu se u le henhla Botpet ma twisisa se u le henhla u khomiwa n'watipolitiki hi mabandi wa va kokakoka ma twisisa vukhamba byo ta mahlweni Botpet kambe ngiseriwa ku vulaka ku ri titiraka ta khutiziwa ekuheteleleni vanhu va lava va khuzaka titiraka va ta fana no Cat Matlala se ku va vona va nga na timali va koka kun'watipolitiki hi mabandi inkomu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM a hi sukeli mhaka hina loko hi vulavula swilo hi ku vulalela swilo leswi swi nge le ku hanyeni hi ta mi twa na n'wina kumbe angulamukeni ka mitshamo leyi nge le ku yeni mahlweni kambe ke a hi sunguleni hi twa ku kahle va economic freedom fighters loko va ze va macha namuntlha va vilerisa hi yini ngopfungopfu leswi swi nga ri ku kundlekeni eka khoto ya vumbiwa hi ndlela yo yeleyo kasi xa vumbirhi xivutiso ku ta ku ri lexi xi nga vutisiwa hi miyingiseri xa ku loko munhu a hembile ehansi ka xihlambanyi ku ndleka yini hi yena leswi ya n'wi mi nga dyondza xikolo mi nge i lying under oath hi ndlela leyo mutivi wa nawu eka advocate Ntsako Terence Baloyi na vona la ku va va ta hi pfuna ku va hi twisisa timhaka ta toleto na tin'wana leti fambelanaka na timhaka ta nawu hi ndlela yo yoleyo advocate nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Botpet hlelelekile na ku yingiseri no aya khensa swinene hey amikalinyana man amikalinyana hi mpfhuka ka hey mo reta Hey, go busy Botpet. Abdel a hi sunguriseni la na swi tiva ku mislango ku hi tlhelerisela ndzhaku advocate hi tlheleriseleni ndzhaku va economic freedom fighters va vilela namuntlha va ri hayi ongeti swi le ku tekeni ku tlula lembe na masiku manharhu ku nga se huma xiboho xo huma ka khoto ya vumbiwa mayelana na njhekanjhekisano lowu hi nga tshama hi vulavula hi wona lowu khumbaka voho loko va teka xiviko lexi xa ad hoc committee mayelana na timhaka ta pharapara va xi yisa a khoto ya vumbiwa hi nyikeni xifaniso xa kahlekahle ku endleka hi ndhawu
With ESFA, complain, I think it look means like a power court of an constitutional court. Ikombisa kumafambiselo ya yona lokusitala kati judgment abafanelanga heta 3 months ene leswi swona impela kavula the judge inkwati loko maka yi twiwa va reserve judgment abafanelanga ku heta 3 months leswi khala a ku ri ku va nyikiwa 3 to 6 months ku la ku kombisa ku ri ku na vutihlamuleri hi mafambiselo ya tikhoto ta hina ta South Africa. So vilerisa loko se yona constitutional court yi nga yona murhangeri yi tikuma se yi hete 12 months ka 3 months leya yi nga pimela yona kumbe yi nga pimeriwa yona. So website mhaka leyiwani yi sungula kwale ka mhaka ta phalaphala ta 2020 loko ku ta va ku ve na vukhamba le ka phalaphala farm ya nkulukumba Ramaphosa mi ta tsundzuka a ku ri na ti-dollars to ringana vo 500 which is almost half a billion. 500 and something million leyi nga yiviwa ku nga tshoviwa. So a ku ri na mhaka ya ku ri nkulukumba Ramaphosa va hehliwa hi milandzu ya ku va nga tikhomangi kahle kumbe va nga fambisangi swilo hi ndlela ya kahle mayelana na ofisi ya vona leswi vuriwaka ku ri breach of office of oath of office. So mhaka teto ti karhata ku ri ti fanele ti ya palamende ku va na leswi swi vuriwaka impeachment. EFF na vanhu leriya rin'wana ra sungula hi a va phusha ku ri ku va na impeachment laha ku nga kuma leswi vuriwaka independent panel in terms of section 189 ya constitution ku ri a ku sungule hi kambisisa ivi kumeka ti-judge timbirhi ku nga I think Judge Masipa na advocate Silo na Sandile Ngo lava va nga retire va ve lava vanharhu va forma panel leyi nga ta lavisisa sweswo leswi swi ri henhla ka kumba Ramaphosa. Impela va nyikiwa 30 days wa kumela extension ivi yi swi hela va nyika report I think yi ri around 87 pages report leyi yi kombisa ku ri nkulukumba Ramaphosa i tshove leswi vuriwaka oath of office u tshove constitution na milawu yin'wana leyi yi khumbaka money laundering. Se a ku sweta ku ri palamende leyi vuriwaka National Assembly yi teka xiboho xa ku yisa mahlweni na ku susa nkulukumba President Ramaphosa. Leyi National Assembly hi 2022 yi nga va yi swi bakanyela court tlhelo I think ku ri 6 November 2022 loko yi tshama yi ku ri xi langutisa xiboho lexiya ku ve na ku vota laha EFF yi kombela ku va na secret vote swi nga tsanda ivi then nkulukumba Ramaphosa a ponisa sweswo. Loko a ponise sweswo EFF yi ku yini yi ku leswi swi yisa anawini swi yisa a court hi ku ri ku fanele swi vuriwaka ku ndliwa leswi swi vuriwaka review ya xiboho xa National Assembly xa ku tsandzeka ku cinya nkulukumba Ramaphosa mayelana na vukhamba lebyi nga humelela ka phalaphala. So hiyo mhaka hi laha hi nga kona hi mhaka ku EFF yi vuyisa mhaka leyi a court hi November last year yi tiwini mhaka leyiwani. So ibe constitutional court yi reserve judgment. Then namuntlha na sweswi judgment a yi se huma so EFF yi le ku vileleni ku ri 3 months leyi mi nga pimela yona n'wina ti-judges ta South Africa mi hi tlurile se mi hete na lembe hi kombela judgment. So i much lawa ri kona namuntlha. Africa Khalanga Pet Matebula eka Africa wa ula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ravuntlhanu. Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i nongonoko loyi ku tisela ku wona kusuka studio 1 amasingita mola Giyani. Advocate ni khomeleni vele ku xaviseni ngo vanhu lava mavhengele namuntlha va langutana na timhaka teti ta ravuntlhanu le ra ntima se swi endla ku va na ku xavisa kukulu se swo hi kavanyeta kambe a mi ni nikile xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xa muxaka lowu. A ni la ku mi vutisa advocate ku loko hi languta Chief Justice very ku na backlog ku na mintirho yi nga salela ndzhaku a khoto leya hi swo swi hlwerisaka ku nga va ku ri na ntiyiso ka swona. Yeah, but yes, backlog i xilo lexi karhataka eka tihofisi to hlayanyana ku va hi kaneta especially ka xiyimo lexi nga ka xona
hayi ndaba ningandli swona hi fanele hi landzelela leswi nkulukumba a vulaka swona hi tshemba a swi vulaka because na loko ho koxameta kumbe ho ku na swin'wana hi ta pfumala vumbhoni bya swona so a hi tshembeni sweswi a swi vulaka ene xin'wana tsundzuka a ri yena a nga mahlweni ka ku lwisa timhaka ta ku ri ti-judge ta hina ti humesa judgment ku nga se hela 3 months se ni ku ya hi mina ka tshembisa botete ene ni twana vanhu va EFF yi heta timhaka ta ku va ha ri ku swekeni a swi ta ku sweka mara ku sweka a swi ndle ku ri ni hlwela kumbe a ni nge hlweli mhaka na ha sweka swakudya swa vupfa hi siku botete ku dyiwa swi va kahle na loko ri mbodza swi ta vona kwalaho so a hi tshembeni ku ri i ntiyiso swi tele leswi nga swi khomeletaka ku ri va humesa xiboho swona a swi amukeleki a swi tshamisekanga ni tshemba ku va ta swi lunghisa kambe loko vi kha hi languta ka yona khoto ya vumbiwa loko u ta fanele ku va na backlog i mhaka yini i mhaka ku na milandzu yo tala yi nge le ku fikeni na ka khoto ya vumbiwa kumbe ku na ku kayivela ka vatirhi ya ko tala backlog website yi endla hi ku kayivela ka vatirhi mi kuma ku ntirho wu tele nhlayo ya vanhu lava fanele ku endla wutsongo sweswo i xirilo lexi hi nga na xona Afrika-Dzonga ku ri tikhoto ka hina a ti na jaji to ringana ene that's why mi kuma na loko se ku lava ti-date ti tshimela ku hala ka vo 2030 i timhaka ta ku ri a ku na tijaji to ringana ene mi ta tsona professional court ku ve na timhaka to ku ve na ku retire vo nkulukumba Zondo va Madlanga so a kha vo zama ku hluriwa ti-position teto va nkulukumba Mlambo va yisiwini so as olovi na ku for example loko nkulukumba Mlambo va fika va fanele va dyondza ndhawu so swi va swi karhatanyana ku ri ku maintain xitandard xa ku ku nga vi na ku backlog yi va kona so ene ku va i pimeriwini ku i fanele va na tijaji tingani naswona swi fika swi karhatanyana a swi olovi ku yisa lava actaka swi tele botete na ku mi ta swi pfuniwa nkulukumba Zumbule karate ma yi le ku yitete ti-case hinkwato kwale se kasi khale khoto liya a yi relaxini liya leswi nga ku humeleni ka malembe mambirhi lama hi nga ka wona a hi swona leswi hi nga sirhelela hi khoto liya a hi ta yi khoma ti-case tin'wani to ti fambe ti nkarhi wo leha se ta masiku lama to yisiwa kwale hinkwato hi sweswi swin'wana swi nga ku onheni botete a swi nga ta swi ri kahle advocate ku ti-case ti le ku yiseteriweni kwale hinkwato ku tlula ku mani advocate kambe a hi languteni ka mhaka leyi yi nga kona ni le ku languteni memorandum leyi nga tsariwa hi va economic freedom fighters la ku very we formally demand that the constitutional court immediately release the judgment in the Phala matter se loko se va yi huma njhani la hi ku a ni ri hi ri tikhoto a ti fanelangi ti voyamela tlhelo ro karhi se loko sweswiwani ku ve xiviko lexi a xi lulamini va bva va xi humesa hi mhaka ya ku va machili kumbe va yima ku ndlela ku va nga ku va humese hi mhaka ya ku va machili va endlisa ku yini yeah I think timhaka la ni tiveka vona manana Maya ku ri loko va ze va ta va ku ri hi na backlog na loko a vo lo nyika commitment ya ku va kombisa ku ri hayi xi herini a sayina swi ta huma ku nga se hela vhiki a swi ta va swi pfunini na ku avoida ku loko se xi huma next week ta ku EFF yi machini loko swi nga humi ivi swi ta ndla se pfulaka so I think timhaka ta ku ri ti-issues to fana leti ti tlherisiwa ku yini loko va ri kwalembeni na ku a hi swi backlog leyi yi affecte ku ri judgment ya ha ri kule ku fika kwini leswi swi karhataka so swona yes ta karhata botete loko se siku leri nga ta huma ku ta tshame na i ri nani sweswiya swi vuriwaka ku ri wa yi khayima wa onha wa yi tshika wa onha un'wana miyingiseri i te loko mi tile laha hi nga mi tshiki hi nga ri hina hi mi vutisi swivutiso swa mampela hi fana na tin'wana ta tikomiti ti ngo hlekelela na vanhu se yena i na xivutiso xa mampela i lava ku mi vutisa xona xivutiso xa kona i ri loko munhu a hemba a hansi ka xihlambanyo lying under oath ku ndleka yini nako i khomiwa loko ku ri ku pfuleriwa nandzu i khomiwa ndzhaku ka masiku mangani hi ku ya hi yena ku na vanhu se a nga va vona
va nga hemba ehansi ka xihlambanyo? Bothete loko ku ri na nandzu wo hehliwako a ko tende munhu a khomiwa wa investigate-iwa lavisisiwa ku va na vumbhoni hi kona a nga ta khomiwa. Ku ri i ta khoma amasiku mangani sweswo nhlamulo i ku munhu i khomiwa loko se maphorisa ya lavisisini ya kume vumbhoni byo khomeka ku ringana va nga n'wi khoma munhu hi ndlela yaleyo. So swa tika ku hi vekela minkarhi ya ku i fanele a khomiwa rihi. Kambe ku hemba Bothete yes swilo leswi khomeriwaka loko ku ri ku a wu hlambanyini mi ta tsundzuka ku ri le Cape Town leyi EFF a khale a ti nga n'hweti leyiwani yi yime hi milenge yi tsutsumela a police station yi pfulela luya va nge i chief of staff wa minister wa maphorisa Senzo Mtumi loyi se a nga yimisiwa nyana luya va nge i Cedric Kabinde. EFF yi pfulele case ya leswi hi xilungu swi vula ku perjury leswaku hemba a hansi ka vuhlambanyi. A ni sure mara hi nga ntwini wa ku ni tivaka hi leswi nga xona a nga se khoma ku mali ya mawini. Maphorisa ya fanele lavisisa hikuva a va tekelela ku khoma munhu va fanele lavisisa hi ku ku na leswi hi swi vulaka ku ti-unlawful arrest. Se va fanele va careful ku swi avoid. So a swi olovi hi ndlela leyo Bothete ku ri loko pfula nambe mhaka munhu i hembini hi mpela nambe ku i hembini i ya n'wi khoma. A hi lavisiseni hi vurhon'wana ivi hi swi tiva ku hi na case ivi hi khoma hi swi twana loko khomini hi ta tisa xigwevo andla ka swona. Se swi vula ku munhu i hembile swi vona ka ndhaka hi ku ya hi miyingiseri i ri i va vonini lava va nga layaka a va hemba lava va ri ka tikhomixini swi tlhela swi tiyisisiwa ku mi hembile ehansi ka xihlambanyo. Se a ku nga fanelanga kwalaya a ku kumeka ku i hembile ehansi ka xihlambanyo a khomiwa. Bothete ni sure ku ri mina khale mina n'wi hi vulavula na laha swi vonaka ku ri nandzu lowu obvious lowu tlanga laha rivaleni munhu a fanele a khomiwa a swi tirhisi swona. So muyingiseri a nga ha swi voni ku i hembile but a nge hi nyiki na vumbhoni muyingiseri ene va ta ni khoma hi vulavula so ku tirha vumbhoni loko hi fanele hi khoma munhu ku tirha vumbhoni loko hi fanele hi gweva munhu ku tirha vumbhoni ku fanele hi ya khota. Se loko ri ku i hembile a hi tiseni vumbhoni byo khomeka hi byela phorisa hi byi nyika ivi va yisa ka NPA ka vachuchisi loko va pfumela va ta ya mahlweni. Va nga va hembeni ka national television but ku hemba kwaloko a hi swi tivi ku ri i yini xi nga endla ku va hemba ene leswi hi vulavulaka hi defense a hi nge vi sure ku ri hi mpela va hembile. Ni tsundzuka un'wana loyi a vutisa hi malembe kwale ka ti-commission tetiya va ku yena wa 77 wa 79 Louis Brown i hembile mara loko se a tshama hansi kahle na phorisa a hlamusela xitori xa yena ku yena na ID ta yena ni twisisa ku leswi a hlambanya swona a mihleketeni yena a ku ri ntiyiso ku ya hi ku hlambanya ka yena mara ID ya yena yi vula malembe man'wana. So mi tikuma ni khome munhu ivi loko mi fika mahlweni ya hakari mina. Se ku va a vonaka ingaku i le ku hembeni ka national television na vulavisi na tinhlamuselo ta yena. na n'wi vo n'wi yimelela kambe ni mi twile advocate ni mi ta a ho yimelela hi languta ntiyiso na tinhlamuselo ta munhu ku ri i huma ku i ya kwini that's why ni ngi xikombiseni na xi kombisaka a ho talisa ngopfu yimelela hi ndla ku ri vululami byi va kona hi ku ya hi miyingiseri munhu un'wana n'wana ta hela a khoma a ya jele se hi fanele hi yima hi languta swilo hi vurhon'wana. ni mi twile advocate a khensa swinene ku hela ka vhiki ka n'wina ku vile kunene inkomo enkomo muyimeri emutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi va hi fikisaka ka ku hi twa nhlokomhaka ta mahungu ni hlwerile hi twini nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ni hleka banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi va ka hina hi lava ku va hi gimeta vhiki leri hi kha hi languta ka timhaka leti a kha vulavuriwa ngopfu hi tona madzolonga ku ya hi rimbewu madzolonga ya swa le mindyangwini i ntlhontlho lowu hi nge le ku hlangana na wona tanihi maAfrika-Dzonga leswi ku nga ntungu hi vulavuri hi swona na kwala vhikini. Se a hi ta ku loko mi kha mi ya mahlweni mi kha mi hi tela na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona na yona mi nga yi siyi mhaka leyi ku leswi va nge ri vamakhelwani maxaka na hinkwaswo sweswo loko mi vona ongeti ku na madzolonga ku nga ku ri mindyangwini ku ya hi rimbewu sweswo mi mangala
a swi ngo to tisa vulalake hi leswi hi lava ku tiva swona hi ndlela yaleyo nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kambe a hi sweswo ntsena na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi khome tona nhlekani lowu hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona hi ndlela yaleyo leswiwani swo endla leswaku hi kota ku va hi twa ku tanihi rixaka hi akana hi ndlela yihi ku ya amahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi lwisana na ntungu lowu wu nga kona wa ka Sathana wa ku va se hi tikuma se hi ri ka madzolonga lama ya nga kona ku ya hi rimbewu hi ndlela yaleyo nomboro 0860 002543 ntirhita tweak suka studio 1 le Masingita Mall Agiyani nhlekani hayi bophet bota mina minjani minjani hi pfukile mi ngo vulavula ku fana na rikhotso lowa wa maphorisa Agiyani ka hi n'wina hi n'we mani mina uli alten hi n'we mani o kumbe mi lava ku vula vito a swi na mhaka a hi tshikeni swa vito a hi tshikeni swa vito n'wini mi khome tihi timhaka a ni la ku vulavula ile ya madzolonga botpet ya ku ya hi mina botpet a ni ta ku ka matikoxikaya lawa hi nga na wona a swi ta hi olovela ntsena loko tihosi ta hina a ti hi pfuna hi ndlela ya ku hi swi kota ku hi nga ya ka vona hi fika hi vulavula xilo xi tlhe xi va na xihundla na ku sirhelela ehenhla ka swona so vona problem ku na vanhu lava loko hambi u yisa timhaka a va swi koti ku tshama na tona va ta tlhela va ti hindzisa kumbe hi va na nambara leyi hi nga swi kotaka ku vulavula na maphorisa ku sweswi hi na mhaka ya so loko yi fika yi ya fikela ndhuneni yi kota ku yi ahluleka hi ndlela ya kahle ma swi vona ni yingisele n'we a ni ku hileswaku ni le ku tivutiseni ku loko mi lava ku rhamba tihosi hikokwalaho ka yini mi vula ku sweswiwani nkarhi wolowo hi nga ka hosi sweswi a ti le ku endleni nchumu a ve le ku endleni nchumu botpet ka minkarhi yo tala hi ku no loko sweswi mo fika mi vutisa ndhuna kumbe hosi ya tiko ro karhi mi ku tinambara ta police station yo karhi tirhini kumbe constable loyi a nga hi pfunaka loko hi hlangana na swiyimo leswi tirhini tinambara ta yena a va swi tivi swi sweswo so swi endla ku na loko hi hlangana na mintlhontlho yo karhi a va swi koti ku hi pfuna hi ku hatlisa so loko a ku ri ku timhaka ta ku i mhaka leyi tivekaka atikweni ku loko hi hlangana na xiyimo lexi ndzi tsutsumela ka ndhuna leyi a yi fiki yi byela vanhu timhaka ta mina kumbe timhaka letiya ti nga ta ndyangu lowuya hi tshama hansi hi vulavula ivi ku va na ku hi va na ndlela ya ku tivisa maphorisa lava nga ta kota ku ya va ya lunghisa xiyimo lexi nga ta va xi ri kona ka muti wolowo xi sirhelela muti wolowo hi ku sweswo botpet hi kayakaya ri hexe hi kayakaya ri hexe botpet loko ho tshama hansi tihosi ti swi tiva ku nandzu wo karhi hi wu ripotisa leswi ivi a tshama na tona a va na ndlela yo tivisa maphorisa ku tsutsumelani mutini wo karhi mi ya lunghisa xiyimo xa so a swi ta hi pfuna sweswi nkarhi wun'wana hi ri vomakhelwana ha chava ku vula botpet loko mi swi tiva ku hi mina hi ta sungula ku zondhana mara loko ko swi ta tiveka ku laha a nga yi fikisa leyi nga fika kona i mani a swi tiveki a swi ta hi sirhelela na sweswo ntsena loko va fika va ta va khomi information kambe a swi kahle ku hambi mi kha mi zondzeriwa ntiyiso a swi i nandzu ku va mi kha mi zondzeriwa ntiyiso ni nga vula ku i nambi ku swa endleka hi ri vomakhelwani mara ha pfa ni ta va ni dlaya vuxaka ni mi twini bota mi ni khensini hi swona botpet eko bota ketsa swinene i loko ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni vutisa sweswo ku loko mi kha mi zondzeriwa ntiyiso i nandzu na i vula ntiyiso i vula kambe hambi swi ri tani hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni hi twa ku n'we kwala mi nga kona mi ri timhaka i tingani ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti mi nga khoma tona kambe sweswo hinkwaswo andla ka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula himpela andlala mavonelo ya wena u chuchekile a hi tweni n'wana hi twa ku khomeni nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene botpet aye papa aye leya madzolonga ya le mindyangwini ni yima na yona leyo loko ri makhelwana yi vona nga miyeli mara nga miyeli hi ndlela leyi loko u bela maphorisa riqingho
hikuva makhelwani wa mutlangi walowo a hi nkarhi wun'wana if wa mimpi kumbe kwala lava nga surrounda kusuhi na ndyangu walowo u nga na madzolonga a nga tivi i makhelwani wini loyi a ka fonela maphorisa but maphorisa vo va teka goza va ta solva mhaka leyi a nge ti ku ta zonda i fanele ka zonda makhelwani wini la and a ni heleli kwala xin'wana i ku loko munhu a khomiwile especially ngopfu a ri n'wanuna loko a vuya jele u ha vuya a ri n'wini wa muti na a vukati bya ha ya mahlweni ke hi nkarhi wun'wana se i vuya a vabya loko a vuya a vabya se i tisa rifu kaya a ni tivi na ha ri kona ke kahle ngopfu kahle ni yingisele n'wi hileswaku mina ni nyika vanhu nkarhi va vulavula va phofula leti va va ku va ri na tona loko ni mi yingiseri kahle loko munhu a vuya jele van'wani vo se va vuya va vabya loko va vuya va vabya mavabyi ma nga hambanahambana especially ya le masangwini loko va vuya va vuyisela munhu loyi a nga vabyisiwa va fanele va ya mahlweni na vutomi hi ku munhu a ye jele ya vuya va mavabyi leyi na yi fanele yi langutisiwa swa ku loko munhu a ya jele u vuya a ya mahlweni na vutomi a va n'wini wa muti ke a va nuna wa la ndyangu u fanele ku sunguleni ke a hi twananeni i va yise hi mani jele i va yise hi loyi a vuyelaka ka yena kumbe lotso a hi nge xikombiso munhu i ye jele hi ku tshova kun'wana i va vuye a ye jele a yise yini i ye jele hikuva karhi a xanise loyi a tshamaka na yena loyi a tshamaka na yena a ni tshembi ku a nga ha vuya kona a ni i muti wa yena swi vulavula mutwisiwa ku va ta famba se ma vona before a ya jele marito man'wani vukati byi herile na loko a ya jele vukati byi herile hi ku loko a vuya a vuyisa rifu a vuyisa mavabyi a swa ha pfuni nchumu kambe leya mavabyi ni pfuna ni ku twisisa leya mavabyi leya mavabyi yi va kona njhani a khotsweni va vuya na mavabyi ma yini hi ku a khotsweni va a ni a khotsweni mi fika njhani ka mavabyi ya loko a khotsweni kasi va vuya na vutisani va general Mashava va ta mi hlamusela leswaku a khotsweni vavanuna va hundzuka vavasati a ni tivi ni fanele ni hlamusela ni nga fika kwini a fanele ni swi twe before ni fika kwalano ni mi twile ni mi twile papa hi swona eko hi leswo mhaka leyi va yi vulaka ku ya tika mani kambe a swi vuli swona kahle kumbe mina swi teka hi moya wun'wana a swi vuli swona ku loko munhu a ze a ku ni vulaka loko mo ze mi holova tanihi nuna na nsati kumbe tanihi varhandzani swi yisa un'wana a khotsweni ka ha ri na ku rivalelana ku se mi ta vuya vutomi swi kona swi fana na loko mo holova ivi n'wanuna a za a ba n'wansati hi ku a ni tivi ku n'wansati wa ba n'wanuna loko ri ku wa ba loko mo ze mi banana ka ha ta va na ku rivalelana va ku hayi no va bananini kambe va rivala swi kona a ni tivi 0860002543 nhlekani aye minjhani khalanga hi pfukile minjhani papa hayi na hina hi hlayisiwile a cancer ya ni la ku hlamula ka timhaka ta tiko ra hina ngopfungopfu ka yaliya ya ku se hi ze hi kumeka hi ya tshama vitu ka ku i pandemic timhaka ta ku xanisiwa ta ku xanisiwa ka vamanana kumbe gender based violence hi fika njhani madzolonga ku ya hi rimbewu hi fika njhani ka ku kumeka hi karhi hi za hi va na vitu ra swilo leswi swi ngo va ku hluleni ka ku va ka hansi ka vulawuri bya hina mhaka leyi ni karhataku i ku loko ni languta tiko lera hina swi fana na loko maphorisa ya ta ni khomela mara ni la ku ta vula ku ri nawu lowu va ku ka wu ri kona wu fika wu khoma mavoko kun'wana na ku lunghisa tiko laha a swi fanele swi lunga maphorisa ya hina sweswi ya tirha ku fana na tikhamera
na ti-journalist laha ka ku va kumeka va karhi vo famba va vona swilo ivi va kota ku swi tsala ku kuna leswi leswiya swa ku swi sivela na ku lwisana naswona ka ha ri hava loko ku za ku kambe loko muku ku swi sivela na ku lwa naswona ka ha ri hava mi fike njhani kwalani kambe mi nga se ni hlamula ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi laha sweswo mingisero mugana London FM hi vuyile mavhengeleni 0860 0025543 hina hi ri hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula kolosala timineta nkaye hi ya mahungu na misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano nongera ku dzumba na mina kwara ka mungena London FM ni khalanga Pet Mathebula ni fambisana na ncindani Eric Mabasa kusuka le studio 2A kasi la ni nga ko ni na Sunduza wa ka Minga i va vuhosi la hi vo va ndhawu ezitha la va le vuhosini a ni ndhawu ezitha swo vula ku va le vuhosini hi vova la kambe amukeleni n'wana mingisero hi loyi i nhlekani ae papa a hi yeneni mahlweni a mi kha mi kombisa timhaka ta swivangelo hi yanani mahlweni ya leswi ni ringetaka ku vulavula ni kombisa swona ni fika laha ka ku na swilo swo tala leswi loko hi ta vulavula hina hi va hi karhi hi humeka experience ya leswi hi hlanganaka na swona laha apatwini maphorisa ya hina ka nkarhi wa sweswiwani va na mindzelekano leriya ro loko u kumeka u ka u ri wa xitarata xa number 15 u n'wa tshama ka 16 loko va ku ni tlhina ka 16 leswi swi humelelaka laha ka 15 u to swi vona a nge hi a ya pfuna a hi phorisa ra South Africa i ra muganga wo karhi leswi ni vulavula vo tala va swi tiva ku swi endlekisa sweswo loko ni za ni ta fika laha ka ku a ka ha ri na vutirheli na vusirheleri i mhaka ya ku ka loko hi karhi hi kumeka hi karhi hi swi twili ka ha sungula ku ri ku munhu i xanisa ku ya hi rimbewu ivi a hetelela a khomiwa ivi loko a huma a tlha a fika a endla swo hundza leswiya a nga swi endla ku sungula ivi ku tlha ku ya ta wa vumbirhi na yena ha n'wi nyiketa bail swi endlisa sweswo se lexi ni ringetaka ku kombisa xo i ku swi nge endleki atikweni hi zela hi va na ntungu a wu lawuleki loko hi za hi va na ntungu swi komba ku hi vahlaleri va ku languta ku endleka yini ivi hi ta kota ku swi vekela memtech hi swi nyiketa vito hi mhaka ya ku ri loko ku ri ku swi za swi va ntungu swi fike njhani ka ku va ntungu i mhaka ya ku nawu wo va ku languteni a ku na xo karhi xi endlekaka mativa loko ku kumeka ku ka ku tiveka ku loko sweswiwani mina ni nge te tani loko no fika ni endla sweswo ni ta fika ni langutana na nawu ni mi byela ku ri makhelwani u ta hetelela a karhi a chava ku swi endla hi ku va set up example loko vo huma ka TV namuntlha president va ku sukela sweswi loko wo kumeka u ka u khomeriwe sweswo swi tivi ku ri se u ta va u ri na 10 years ku ya henhla un'wana na un'wanyana u ta swi tiva ku swilo leswi no fanele ni khondla mavoko hambiloko swo ndlisa ku yini swi ndlisa ku yini ku ze ku va na le Waterfall ku ri na nkulukumba un'wanyana a tirha Waterfall a ku ri na ku rhula ku hala kaya ku nga handliwi swilo un'wana na un'wana a swi tiva ku ri loko no endla swin'wanyana 1,000 rand hi xo xigwebo xa le hansi xa koho se a va n'wi vitana ku i ma 1,000 nkulukumba loyi a ntivi ku helele kwini mara a ku nga ha bananiwi a ku nga ha gwazaniwi hi mhaka a ku ri na munhu loyi loko u fika u nghena a nga ta ku byela hi 500 rand a ku vulavula hi ma 1,000 se sweswi mfumo wu pfumelela yini u ku xilo xi za xi va ntungu ntirho wa lava nga ku hakeriweni n'hweti na n'hweti masiku hinkwawo i ncini ma yi vona mhaka yo fana yaleyo loko swi fika hala ka loko swi fika hala ka ku iva i tikhamera i mhaka ku na sweswiwani loko ni karhi ni famba ntetani loko mo languta tinghozi leti nga ku endlekeni lembe rin'wana na rin'wanyana loko ku fika nkarhi wa ma-Good Friday na makhisimusi va tlhava va ready na switsalo ku va ta kota ku teka record ku fe va nga sweswi hayi lembe leri ku fe vo antswa ku tlula lembe hayi lembe leri swi nyanyile why swi fane swi nyanya hi mhaka ya ku vo va ku languteni a va le ku tekeni ka nawu va wu lunghisa timovha leti a vutleketli bya mani na mani bya swithekisani loko ti huma va hume va ti khiyile ku komba ku a va swi vona ku ti dlaya vanhu va ti khiya ku ti helela ka 100 mara ti ta pfuriwa kwalaha tirenkini ti pfuriwa ku yi fanele yi famba 140 why nawu wu nga kumeki u ka wu ri lowu wu swi tivaka ku ri loko yo za yi kumeka yi hundze 100 swi komba ku se a ya ha fiti ku famba patwini va yi khomakhomile va kwalaho se hi le ku feni hi minkarhi hinkwayo hi mhaka ya sweswo leswaku
nawu a wu le ku tirheni loko phorisa ri yimisa ni tsakisa hi loko muku ni tsakisa hi loko muku va yi khomakhomile vafana la ni mi twile vuhlayisekana hi tseleni loming se ri nhlekani mi amukele ka munghana lonene Khalango papa ni pfukeni hi pfuka hi ku yini hi ngo vona awa khazamazama man akhensa hayi timhaka leta gender based violence Khalanga ni vulavuli tona nyana na nkarhi lowu nga hundza ni nghenile kwala ni nyika xikombiso xa ku problem leyi hi nga na yona la South Africa i ku u vaviseka ka munhu un'wana swi endla ku munhu un'wana a benefit hi ndlela leyi Khalanga a ni vulavulela hi timhaka ta I remember the time ni mi kombisana hi timhaka ta ku swi ta njhani Khalanga loko va na ti-pothole ku nga pfaliwi ti-pothole ku va na movha leyi patrolaka ti-patrol so swilo leswi swi vuyela kwala loko mo languta Khalanga timhaka ta gender based violence a hi timhaka ta ku ti nge lunghiseki mara ku na vanhu lava va dyaku hikuva kha ku xanisiwa vanhu van'wana hi ndlela leyi Khalanga ku na ti-NGO to tala ti pfuriwaku government ya support loko vhele wo ze u vulavula hi timhaka ta gender based violence loko wo tsala na movha we ku gender based violence u nga kuma na la patwini kumbe na ti-toll gate u nga hakelisiwi hi mhaka yini ku na vanhu lava benefitaku hi swilo leswiya loko mo yingisela Khalanga na loko vanhu va nghena kwala a moyeni a va vulavulikisi va vulavulela ku mi va teka va ri vanhu va kahle mara va nga va swi tiva ku practically loko hi vulavula hi timhaka ta vutomi hala handle hala a hi swona leswi va nga ku swi vulavuleni kwala miri leswi vulavuliwaka na vutomi lebyi nge le ku hanyiweni handle a swi vulavurisani vanhu va la ku Khalanga a va vona ingaku munhu wa ku va hanyeka mara va kha va swi tiva ku loko vo va chika kwala kumbe loko va dropa foni ya leya Khalanga ne va va kha va boha hi mpama mara loko va nghekwa moyeni va ta vulavula swa kahle hayi vavanuna mani hayi vevula vanuna mani hi chika ku xanisa vavasati mara va kha va swi tiva ku it's not about that timhaka leti nga ku humeleleni both sides mara loko yi nghene moyeni hi va ti-smart guys kambe i timhaka ta kambe hambi mina no swi tiva ku na gevenga a mi voni swi ri kahle ku ni khutaza va makwerhu ku va nga gevengi va nga mitshika vugevenga se marito man'wani a ni n'wina mi swi tivi ku ni xigevenga kambe mina ni reva kha hina vugevenga bya dlaya mi nga tikumi mi loko kuma ku mi vugevenga Khalanga mi advise ku vugevenga bya dlaya hi twa yini vana hi vona a swi mi onhi nchumu swi mi onhela yini hikuva mi va mi ka mi hanye vutomi bya kahle swi vula Khalanga leswi a swi vulaka hi leswi a swi minaka because leswi mi swi minaka Khalanga miri a ni ri ka vugevenga tshikani vugevenga na swi tiva ku swi njhani hayi mi byele ku tshikani vugevenga n'we mi ri ndzeni ka vugevenga a nge swi so that's why ni vula ku timhaka leti endlekaka ku timhaka ta gender based violence ti nga hela Khalanga loko ko va na timhaka ta mavonelo ma mi musunguli loko ko va na timhaka ta ku n'wansati loko a rhandzana na n'wanuna ku va na agreement or ku va na nawu lowu ngo loko ku ri ku n'wansati u rhandzana na n'wanuna in order to benefit something from n'wanuna ivi a tlha a n'wi tshika a khomiwa ku ve na xilo sungula xexo swilo leswi a swi ta hungutekani because vavasati they know mhaka yi nga yi langutangi hi Khalanga vavasati va na mihleketo yin'wana ya vun'wana ya ku rivala or ya ka va languta anakeni n'wansati n'wana mani i n'wana kambe swi ri tani nkarhi wu ni vondzokini khesile a hi gimeteni kwalani khesile papa tlhelo rero mi nga ta na rona veri a ku pfuriwi nandzu loko ku va na nawu lowu nge loko ri n'wansati rhandza na munhu hi ku lava ku ti vuyerisa ku a hetelela a n'wi tshika a vhe a khomiwa nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula khensile Ncindani kusuka studio 2A kasi ke sweswi nongonoko lowu nga ta landzela i Dzumba na mina kambe lowu a ni famba na Sunduza wa ka Minga
mina na wena hi ta hlangana kwala ka xiyanimoya hi sonta mi va na siku lena mi tiphina ku yingisela munghana lonene ni tata eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela